Dobar dan svima, čast i zadovoljstvo mi je što sam deo ove konferencije. Do sada smo čuli divne nove stvari i iskreno se nadam da ćemo nekad bar deo njih moći da primenimo u radu u našim bibliotekama. Da li smo mi kao bibliotekari i kao biblioteke, javne biblioteke u Makedoniji spremni da prihvatimo izazov upotrebe veštačke inteligencije u našem radu i da li nam to može pomoći? Kada pričamo o javnim bibliotekama, jedna od velikih zadaća, da kažem, jedna misija javnih biblioteka je da omoguće svojim korisnicima da koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije koje nam današnje vreme nudi, kao i da omoguće svakom korisniku globalan i lak pristup informacijama, njihovo pretraživanje i čuvanje, kao i brz prenos znanja. U saglasnosti sa tim, sam bibliotekar treba da omogući svom korisniku pristup jednom širokom i raznovrsnom spektru znanja, podataka i mišljenja, kao i da im omogući pristup elektronskim katalogom i pristup elektronskim knjigama. Digitalna transformacija biblioteka nije predizvik koji se odvaja bez poteškoća, to znamo svi mi koji živimo na ovim područjima, jer većina biblioteka susreće se sa nedostigom dovoljno resursa kako bi implementirali i unapređivali svoje digitalne usluge. Tako da dolazi do stvaranja na neki način, stvara se neki digitalni jaz koji može biti rezultat bilo zbog toga što biblioteke nemaju dovoljno digitalne tehnologije, može biti da bibliotekari nemaju dovoljno veštine da ih koriste ili jednostavno da se boje da ih koriste, vidjet ćemo malo kasnije zašto. Sve ovo bio izazov za biblioteke u Makedoniji i uprkos tome što smo se mi suočavali sa problemima, prvenstveno finansijskim resursima, biblioteke u Makedoniji su prihvatili izazov i početkom prošlog veka započeli smo proces automatizacije bibliotečkog poslovanja. Ovo je proces koji se još uvek odvija u našim bibliotekama, međutim proces koji je doneo do neke pozitivne promene. Mi smo uspeli u ovaj period da zamenimo klasične kataloge sa elektronskim katalogom i danas naši korisnici koriste Kobis Plus kako bi pretraživali elektronsku građu. Deo biblioteka u Makedoniji već je uspelo da uvedi proces automatizovane pozajmice i mi omogućavamo našim članovima i zamenili smo njihove članske karte standardne sa novim članskim kartama koji sadrže bar kodove. Sada više ove biblioteke koje implementiraju automatizovanu pozajmicu nude mogućnost svojim korisnicima da sami naprave proces pozajmice, produženja roka pozajmice ili rezervacije neke bibliotečke građe putem aplikacija Moja biblioteka i M-Kobis, tako da više ne moraju da dolaze u knjižnici ili ne moraju da pozovu bibliotekara da on u njihovo ime to uradi u samoj biblioteci. Da li mi možemo, šta mi možemo od veštačke inteligencije prihvatiti u našim bibliotekama? Već smo čuli da veštačka inteligencija može biti trenirana, tačno može biti trenirana kako bi prepoznala različite tipove materijale kao što su časopisi, kao što su knjige i može nam pomoći u klasifikaciji digitalnih resursa. Neki procesi, bibliotečni procesi kao što je na primjer proces katalogizacije, koji je proces koji se zasniva na unosu podataka, kao što su i neki postupci, zadaci koji su repetitivni, odnosno koji se ponavljaju, već sam rekla, kao što je proces automatizacije, mogu biti potpuno automatizovani. Ako uzmemo u obzir da je tradicionalna katalogizacija proces koji zahteva duboko poznavanje klasičnih kataloških pravila i proces koji što zahteva da sledimo određene standarde, možemo slobodno reći da ovaj korak automatizacija koja smo uradili za katalogizaciju je korak ispred za nas kao biblioteke jer nam olakšava posao kao bibliotekare. Veštačka inteligencija možemo koristiti kako bi kreirale video prezentacije za prikazivanje različitih aktivnosti, projekata i događaja koje organizuju naše biblioteke. Naše kolege iz Nacionalne biblioteke su već imali jednu svoju prezentaciju pomoću veštačke inteligencije na konferenciji u Sarajevo, mislim da je bilo, a mi konkretno u mojoj biblioteci smo počeli da prikazujemo događaje praveći video prezentacije koje onda postavljamo na socijalnim medijima kako bi bilo to nešto interesantno i dostupno našim korisnicima.
Veštačka inteligencija može nam pomoći pri ulogu kompletiranja bibliotečke zbirke, jer može analizirati podatke o korišćenju i preporukom novih materijala koji mogu biti relevantne za naše usere. Isto tako može da se identifikuje građa koja što se retko koristi, kako bi tu građu mogli reorganizovati ili skloniti sa polica. Na taj način bi se stvorila mogućnost da imamo izvore koje će osigurati bolju uslugu našim korisnicima, odnosno da ćemo bolje zadovoljiti njihove potrebe i interese. Veštačka inteligencija kod nas ne može kompletno zameniti, ne može zameniti proces pozajmice i vraćanja bibliotečke građe, jer samo deo biblioteka u Makedoniji, to je negde oko, ja mislim, oko 40% od ukupno biblioteka koja su članice COBISS sistema, samo oko 40% koristimo mogućnost automatizovane pozajmice, a samo deo njih koristimo sve mogućnosti koje nam daje COBISS Loan. Mi jednostavno kod nas nemamo ni knjigomate gde bi naši korisnici mogli sami da odlože već pozajmljenu bibliotečnu građu. Tako da nam samo ovaj proces automatizovane pozajmice odgovara. Veštačka inteligencija može skenirati bar kodove ili RFID tagove kako bi dobila tačne podatke o lokaciji građe, a onda roboti pomoću veštačke inteligencije mogu fizički smestiti građu na police. Nažalost, ovo isto tako nije moguće da se realizuje u našim bibliotekama, jer puno javnih biblioteka u Makedoniji se suočava sa problemom prostora, odnosno mi nemamo odgovarajuće uslove i odgovarajuće prostore kako bi se sve to realizovalo. Nešto o čemu smo dosta čuli danas i nešto što možemo koristiti, da kažem, to je ChatGPT. Kako možemo ChatGPT koristiti i kako ga koristimo već u bibliotekama? ChatGPT možemo koristiti za prevođenje izvora, odnosno resursa na različite jezike, čineći ih na taj način dostupni širokom rangu korisnika i može isto tako pomoći bibliotekaru da usluži korisnike koje pričaju drugačijim jezicima, što je pozitivno i što odgovara multilingvalnim sredinama, tamo gde imamo korisnika koje pričaju različitim jezicima. Na slajdu je prikazan samo kratak pasos koji je deo nekog teksta na engleskom jeziku. Ja sam tražila prevod na njemačkom jeziku i u donjem delu teksta je prevod na njemačkom jeziku. Naravno i sam ChatGPT ukazuje na to da trebate dobro proveriti tekst, znači trebate proveriti da li postoje greške i koje greške postoje. Ne trebamo ove rezultate koje dobijamo prihvatiti takve kao jesu bez prethodne proverke. Drugo u čemu nam ChatGPT može pomoći, možemo koristiti za poboljšanje pretraživanja jer razume prirodan jezik korisnika i tako nam omogućava da dobijemo precizne rezultate, a relevantne materijale da pronađemo dosta brže. U donjem delu slajda ja sam uradila jedno pretraživanje gde sam na makedonskom jeziku, pisala sam na makedonskom jeziku, koristila sam ćirilicu i tražila sam od ChatGPT-a da mi da nekoliko podataka o nekoliko makedonskih autora, ali da te podatke ispiše na engleskom jeziku. ChatGPT je razumeo moj jezik i ovi podaci su ispisani na engleskom jeziku u donjem delu teksta. Sljedeća informacija koju mogu dobiti od ChatGPT-a je informacija oko neke slike. Naime, ja sam ChatGPT-u poslala jednu sliku, slika koja je u stvari fotografija privatne zbirke koja se ne nalazi na javnim socijalnim mrežama nigde, to je znači slika iz moje privatne kolekcije i u sliku sam poslala pitanje šta nam ChatGPT može reći o ovoj slici. Naravno, posle generiranja podataka, obrađivanje, dobila sam jednu informaciju gde ChatGPT ukazuje da se radi priča o arhitekturi, o stilu gradbe, da se radi o crkvi. Međutim, ono što je meni bilo veoma interesantno u ovom slučaju, u zadnjoj rečenici ChatGPT kaže da, naravno to nije siguran podatak, ne nastupa sigurno, nego ukazuje na to da je ukoliko je ova fotografija snimljena u Ohridu, da je moguće da to je crkva Sveti Jovan Kaneo. Situacija je ta da je ova slika stvarno napravljena na tom mestu, na toj lokaciji. Mislim, nešto što je mene pozitivno iznenadilo, jer većina ovih alata za veštačku inteligenciju ne mogu razumeti makedonski jezik, ne možete dobiti odgovore na ćirilicu, a sa ChatGPT-om do sad sam nemala neke velike probleme.
Sljedeća slika je samo korica knjige, znači samo sam skenirala koricu knjige bez bilo kog dodatnog pitanja, poslata je ChatGPT-u i dobila sam informacije o kojoj knjizi se radi, autora i kratku informaciju o samoj knjizi. Sljedeća slika je u stvari korica časopisa za bibliotekarstvo koje izlazi u Makedoniji za naše bibliotekare. Nije bilo nikakvog pitanja uz ovu sliku, uz ovu fotografiju, a odgovor koji sam dobila je od ChatGPT-a je ispisan makedonskim pismom i ispisan ćirilicom. Čak je i precizirano godište i broj ove publikacije, a to su podaci koji se nalaze na samoj korici koja je poslata, odnosno na samoj slici. Nešto što nama može pomoći u bibliotekama, to su chatbotovi i virtualni asistenti. Mogu pomoći našim korisnicima, mogu pomoći njima da pronađu neke informacije, neke lake jednostavne informacije lakše, mogu odgovoriti na neka jednostavna pitanja, mogu ih uputiti prema određenim resursima, mogu asistirati prilikom orijentacije i navigacije unutar biblioteka, mogu pomoći pri pretragu kataloga, mogu omogućiti neke informacije oko bibliotečkih usluga i događaja. Znači, to su osnovni podaci koje mogu uslužiti, koji mogu chatbotovi da ukažu našim korisnicima. Veštačka inteligencija može analizirati podaci o korišćenju biblioteka i može nam ponuditi personalizovane preporuke, knjige ili drugih materijala i to bazirajući se na podatke koje dobija od prethodnih čitanja, odnosno od prethodnih pozajmica koje ima naš član kod nas ili podatke koje dobija na osnovu interesa našeg korisnika. Korisnik na taj način može otkriti neke nove resurse koji možda ne bi uspeo da otkrije na drugi način i ovi resursi možda mogu biti zanimljivi i korisni za našeg korisnika. Konkretno ja sam ovdje uradila jedno pretraživanje za jednog mog korisnika koji voli da čita određenog autora i sad tražio je neku preporuku kao neki drugi autor koji piše u tom stilu, koji obrađuje iste teme. Pitanje je bilo vrlo jednostavno, moj korisnik želi da čita taj autor, molim vas da nam posočite par autora koji nude isti sadržaj i isti stil pisanja. ChatGPT je ispisao jednu listu od 5 autora. Još interesantnije bi bilo što je 2 od ovih autora bili su u stvari autori koje moj korisnik do tada nije čitao njihova dela i bili su zanimljivi za njega. Veštačka inteligencija nam može pomoći pri uslugu ranjivih kategorija, odnosno može se koristiti za poboljšanje pristupačnosti biblioteke. Naime, sistemi veštačke inteligencije omogućavaju konverzaciju teksta u govor i govor u tekst, što može pomoći osobama koji imaju problem sa sluhom ili osobama koji imaju problem sa vidom, kao i osobama koji imaju problem prilikom čitanja, kao što je disleksija. Tako, na primjer, kad sam malo istraživala, naišla sam na Speechify, to je jedan alat veštačke inteligencije. Bilo mi je zanimljivo jer je sam kreator Speechify u stvari Cliff Weissman, osoba koja ima problem sa disleksijom i to je nešto što ga je potaklo da stvori neki alat koji će pomoći ljudima sličnim njemu da lakše i brže čitaju. Implementacija veštačke inteligencije u rad javnih biblioteka je nešto sa čime se moramo svi suočiti. Puno biblioteka je već počelo proces digitalizacije bibliotečnog materijala, a svi znamo mi da integracija veštačke inteligencije, tehnologija veštačke inteligencije zahteva da imamo određeni nivo digitalne pismenosti kako bi prešli korak dalje. Neki servisi ne mogu potpuno biti zamenjeni veštačkom inteligencijom, međutim ona nam može pomoći ako je integrisana u njih da neki postupci idu dosta brže i dosta jednostavnije. Pitanje koje se nama bibliotekarima često nameće i možda zbog kojeg izbjegavamo ovu temu o veštačkoj inteligenciji je da li će veštačka inteligencija napraviti neku distancu, da li će napraviti neki razdor između korisnika i bibliotekara. Mislim da smo to već čuli i od drugih prezentera tu i ja sam istog stava, istog mišljenja da
Mi moramo shvatiti da onaj odnos, one konekcije, ona empatija koja postoji među korisnika i bibliotekara ne može biti zamenjena računarom. Tako da ne postoji opasnost da nas da nas veštačka inteligencija zameni, jer na kraju krajeva i originalni procesor je čovekov mozak. Naprotiv, mi pomoću veštačke inteligencije možemo olakšati svoj posao, odnosno može nam asistirati u rad biblioteka, može pojednostaviti neke procese i servise, a može omogućiti na taj način bibliotekaru da dobije više slobodnog vremena, da ga iskoristi za neke kompleksnije bibliotečke procese ili za samo unapređivanje. Dobar bibliotekar treba da poštuje sve resurse koje mu nudi biblioteka. Znači, dobar bibliotekar kroz rad sa svojim korisnicima može pružiti puno bolje usluge, potencijalno koristeći slobodno vreme koje je dobio oslobođeno korišćenjem veštačke inteligencije. Znači, dobar bibliotekar treba da sarađuje i sa zbirkama, da koristi veštačku inteligenciju, a automatizacija u ovom slučaju kod nas u Makedoniji je onaj korak koji je nama najviše pomogao da idemo jedan korak ispred. I na samom kraju nešto što me kopkalo, ja znam da nas veštačka inteligencija ne može zameniti, ali ipak sam uputila jedno pitanje, pitala sam ChatGPT da li veštačka inteligencija može da zameni bibliotekara. Odgovore koje... As human expertise, personalized service, and deep understanding of context are essential aspects of a librarian's role that AI cannot fully replicate. Znači, odgovore koje možemo dobiti na ChatGPT možemo i čuti, možemo i videti, pročitati. Dobili smo odgovor koji mislim da će većina nas zadovoljiti, ipak smo mi ti koji smo glavni. Ne može nas neko tako lako menjati. To bi bilo sve u moje ime.